Yoksama salni azadika amrit mahotsabh na duksawi no fa salo mon pakhor hati wono twikormo sakham nogo kathalia rwng naikholma no tui no khobwi kwbangma thaio no swacha bharat abiyan samung bwtang khlaikya Holy Cross High Secondary School ni swrwngnai tei swrwngnnaijwk rok o salo no swrwngnai rok ni kha tei thangsa rina ni bagwi no o samung bwtango manjak MLA Pramod yang bini logi tongkha ADC ni hati hamkrai mothani tangkra manoranjan reang Ranjan Debor manok khobwi tei kwbwi ni adong rok Amrit mahotsabh we are celebrating all over India. So this is part of that azadika amrit mahotsabh. So I think Holy Cross School, Twikormo High School and committee of this market development for taking such a good initiative that all over India the cleanliness is going on. So I would say that if we clean, we will clean up with heart and soul, not just to show to the media or to show to the public. So jotono kha kamyab hayo teyo je chongbo cleanliness drive 75 years independence ongtongo bo azadika amrit mahotsabh ni to ye kya ba part se यो सुदो तीन दो मोन बाजारिया सारा त्रिपुरा सारा भारत तो से क्लीननेस ड्राइव चले तो तावदे जोंको तीन चारटा जागा क्लीन खेबे तो कोनो चले तो जरा रो क्लीन खेने राव खेखे कामागे खेलाय दे खाबायदि खेलाय दे जस्ट सो मोटा खेलाय दे ममखाचिनि 75 इयर्स इंडिपेंडेंस जोंसियो जे लाख लाख ब्रो थैमन परिसे तीन जों पताका फमायो तीनबो आजादी हि तीन जों तुमो फ्रीडम ते जों काउ सामैमो फ्रीडम ते जों हिंमैमो तीनो जे तीनबो थैने रंबोसे थैनाब्ला थै थाब्ला माबो खेनमया किन्तु तो जोंनो जे सुजुग रे माबो जों मा खेनाय जों खेनो तो बसेनो जतनो हामबाय